Kuba kuhle kuphindze ngihlanganyele nawe mbukeli etindzabeni telulwimi lwesiswati. Sitethula bukhoma e-Auckland Park eJozi etindlini tekusakata SABC lishonile. Nati lethamba yembili lomuhla. Issue of the Bella Bill, it must be signed. If it's not signed, as you know that this organization, it's a protest movement. We'll go back to the picket lines. That's our home. Emacembu e-Economic Freedom Fighters nele South African Communist Party aqala tingqungquthela tawo ngekwehlukana kwawo. Acknowledge their presence in the political landscape with other political parties that have been there. Inkatha Freedom Party ithi ite nalo lunqane luvalo ngekuvelela kwemkhonto wesizwe esifundzeni saKwaZulu Natal. Increasing trade and investment between South Africa and Angola remains our foremost objective. Mengameli wakuleli Cyril Ramaphosa uvakashelwe ngumlingani wakhe wele Angola Joao Lourenço kude udzingidza budlelwane balamave lamabili. Liqembu le-EFF lithi konke sekume ngemumo okuqala kwengqungquthela yayo yekukhetha buholi yelihlandla lesithathu. Mapalani jikelele waleli qembu Marshall Dlamini ukhulume lokho ngesikhathi axoxisana nebetindzaba eNasrec lapho itawubanjelwa khona. Kulindzeleke ukuthi ihanjelwe ngemalunga latinkulungwane letimbili nemakhulu lamabili e-EFF lengqungquthela. Kanti kuko konke lokho kunemagatsha langeka ayihambele lengqungquthela ngobe angakendi kahle lobe kulindzeleke kuwo. Atsele emnyende malungu e-EFF University of Johannesburg eSoweto utawubhalisa njengoba kusasa atawubakhetha abaholi labatawuhola lenhlangano kule minyaka lesihlanu letako. Lamalunga athi konke sekume ngemumo. Lenhlangano beyibukene ebumatima kweletinyanga letimbala kulandzela kwesula kwalamanye amalunga ayo. Lafaka ikhathi nalona bekalisekela lamengameli wayo Floyd Shivambu lekasalilunga le-MK Party. Sihlalo walenhlangano eGauteng Kululeko Dunga uthi bayabesekela abaholi lababambe tindzambo kule nhlangano. We have already shown, record in terms of how we can effectively form part of governance. You look at now the new kids on the block in the city of Tshwane. You can't mention any other members of mayoral committees outside of the EFF. Sihlalo walenhlangano velonke ukhulume ngetingcinamba nalokunhlela bukane nako ngesikhathi asabambe isihlalo sakhe. Uphinze wenaba ngelidzaba lekwehla kwemavoti alenhlangano eKZN. It's been a year of bliss, a 10-year of bliss. Yes, we lost the 2 years, which was extremely painful. We had to navigate our way through that 2 years, which was very difficult, establish new systems and find ways to reach our constituency and also make a meaningful contribution to Parliament, as well as making sure that we are present on the ground. Akhuluma nebetindzaba lamuhla mapalane jikelelo lenhlangano Mashali Mzingisi Dlamini uthi mengameli kufuthi agwenyade kusebenza kweBhilabhili ngekushesha uthi bakulungele kubukana nanoma ngabe ngisiphi isimo ngemuva kwalengomfa. Issue of the Bella Bill, it must be signed. If it's not signed, as you know that this organization, it's a protest movement. We'll go back to the picket lines. That's our home. And we'll push until that Bella Bill is signed with no amendment coming from the DA or anyone else. It must be signed as it is. Vele ukuthi ngabe ngibani lo uthatha isikhundla sokubalisekela lemengameli walenhlangano. Mapalane jikelele wembutfo wemakomanisi kuleli iSACP Solimapayila uthi inhloso yabo akusiko kucekiza iANC kepha kunaloko kuqinisa leli qembu. Mapayila bekakhuluma kungqungquthela yavelonke yeSACP lekhethekile yesihlanu leqhubeka eBoksburg. Uthinze tingoni letehlukahlukene ke Mapayila letfaka ekhathi kuvula kweliphenyo ngekusoqongwa kwaChris Hani lobeka ngumholi wemakomanisi kungavumelani nebudlelwane beANC neDA kanye nenqubekela phambili yeliqembu leSACP. La ushito ke ukuthi babushaye ngenhlaneke labudlelwane neDA. Wengeta ngekuthi iDate imsota ngilethu tebugovu kutekuthengiselana nama-capitalist. The DA is a party of the capitalist forces. The spokesperson of monopoly capital in this country. It has no interest of the people of our country. Uphinza wathi akuvulela uphenyo ekusoqongweni kwaChris Hani. Uthi tele ifamlando la Hani litawuchubeka nekuba ngumhlahlandlela welicembu ekulisane nengcizitelo ngokwelibala. Wengete ukuthi etela phelela emoyeni ngakakufezi lebakuqalile embonweni wa Hani.
We will appreciate that the government opens a full inquest on the circumstances and the death of Comrade Chris Hani. Kusenjalo sihlalo we-ANC eGauteng Panyaza Lesufu enelibito lokuthi eMagwala awamele eceleni avulele labo labanesibinzi ukuthi bachubekele empilini. Akhuluma lenkomfa ye-SACP Lesufu oxeshe ethunya lethambele nkomfa ukuthi kufanele tivume kwendiwe dinguquko kulomthetho watiwa ngeBella Bill bakhohlwe ngemthetho wemshwalense wempilo. Lesufi ukhambela embili kakhulu ukuthi kuphasiswe umthetho weBella Bill lathi kutawuceza kungalingani necosana kulelive. Comrades, the agenda of Bella Bill or Bella Act, if it fails, comrade, there is no way that the agenda of NHI will succeed because the enemy would have tasted blood that they can push us back. Lenkomfa ye-SACP isachubeka. Inkatha Freedom Party ithi kuvela kwemkhonto wesizwe akuyikhathadi nakancane njengoba ilungiselela lekhetho langa 2026 labo hulumende basemakhaya. Uma ikhuluma nebetindzaba eThekwini ithi kwesekelwa kwayo kusimeme njengoba ihola bomasipala labangemtulu ku-25 kanti futhi iyachubeka nekwenda kahle elukhethweni lwekuchibela lolusanza kwenca lobelise enkandla eluphongolo eGreytown naseNewcastle. I-IFP ithi atiyithusi letinhlangothi tepolitiki letihlose kutsatsa sifundza saKwaZulu Natal lokufaka ekhathini i-MK leshinje indlela leme ngayo ipolitiki kulesifundza ngemva kokuthi ithole emavoti lamanyenti kulolu khetho lwavelonke lolundlulile lwalonyaka. Acknowledge their presence in the political landscape with other political parties that have been there for a very long time, which are stable. I-IFP ithi lemiphumela yalokhetho lokucibela lesanza kuphuma inkhomba yokukhula kwalenhlangano nalokuthi bantu bakwaZulu Natal bayethemba lenhlangano. IFP in KwaZulu Natal remains in an upward trajectory as we picked up our growth from only 2 IFP governed municipalities in 2011, and now we are leading more than 25 municipalities across the province. Lenhlangano kulinzele ukuthi ibambe inkomfa yayo kulomnyaka lotako. Kuchubeka ngato te-EFF ne-SACP semukela umhlati wetepolitiki Dr. Ntando Sindane. Dr. asikwamukele sibonge kakhulu isikhathi sakho kule nzambama. Ngibonge kakhulu Sis Rebecca, ngibulise ngibingelele nababukeli. Dr. yini lesingayilinzela kule nkomfa ye-EFF njengoba icala lomuhla? Ngiyacabanga ukuthi okuqhakatheke kakhulu kule nkomfa ye-EFF ukuthi i-EFF ikhone ukuthi ikhethe abaholi abasha. Uzokukhumbula ukuthi ubaba uFloyd Chibambo uphumile ehlangano ye-EFF kodwa akakaphumi ayedwa. Nabanye ngibala abo-advocate uBusisiwe Mkhwebane, ngibala abomzwanele Manyi. So kuqhakathekile ukuthi silindele ukuthi i-EFF izokhetha abobani. Ukhumbuleke nomlaleli noma umbukele ekhaya ukhumbule ukuthi i-EFF ithe ukwehla emandleni emakhethweni esibuya kiwo. So le nkomfa kumele isho ukuthi i-EFF izimisele ukuthi ikulungise kanjani lokho. So ngiyacabanga ukuthi yizo izinto ezimbili mangafaka kwesithathu ubudlelwano be-EFF nohulumende wehlanganyela iGNU ngiyacabanga kule nkomfa nayo kumele ikhulumele kaphezulu ukuthi izwe ukuthi lo budlelwano buzoba ubudlelwano obunjani. Angeke yini kwengeteke isibalo salabashiya lenhlangano ngobe phela kungaboni ngaluso linye kusobala ikakhulukati endzabeni yandlozi? Kungenzeka Sis Rebecca ngoba ngithi ngiyabuka einkundleni zokuthintana, ngiyabuka nakwisithangami sezindaba i-press conference kancane ngikhuluma nabalingani bami intatheli kwangathi uDokotela uNdlozi akabonakali. Ngiyacabanga ukuthi namalunga amaningi wenhlangano i-EFF indaba kaBaba uNdlozi nanyana kaDokotela uNdlozi bayicale ngelihlo elibukhali.
So lokhu-ke kuyasho ukuthi-ke nakungenzeka ukuthi lamagazugazuko akhona makangalungiseki kungenzeka ukuthi kube nabanye abaphumayo. So ukugazuka kwe-EFF singasho ukuthi akusiyinto mhlambe ezogcina ngaye ubaba uFloyd Shivambu, kusesekhona abasazawuphuma. Kulindeleke ukuthi i-ANC ne-SACP bambe umhlangano kule nyanga letako kude ulungisa lapho baphambene khona. Ubabona bavuma yini kwehlukana nobe ke lo mshado utawuchubeka? Umlaleli nanyana umbukeli makakhumbule sisi Rebecca ukuthi inhlangano ye-SACP ayiqali ukukhuluma lokho ekukhulumayo namhlanje. Thina sibadalanyana sizokhumbula ukuthi nangonyaka ka-2012 yake yaveza ukuthi ifuna ukuzitsomula kule Tripartite Alliance. Ngesingami nangiyihlaziya nanyana ngicuzulula angiyiboni ihlangano ye-SACP iphuma kwisikhozi sayo ne-ANC. Noma ingasho ukuthi izongenela amakhetho iyodwa ngo-2026 angikuboni lokho kwenzela ngoba ukungenela amakhetho sisi Rebecca kuyinto enzima kakhulu. Kuhlula inhlangano ezidala zikhona, kuhlula inhlangano ezidala ingenela amakhetho kusukela ngo-1994. So angikuboni mina lokhu kwenzeka. Ngingasho ukuthi i-SACP ihamba ithusezele ngakho khona lokho. Dokotela sibonga kakhulu isikhathi sakho, ungadzinwa nangemuso. Bonga mina sisi. Ngudokotela Ntando Sindane longumhlati wedepolitiki kanti kuchubekela embili netindzaba. Bashayeli bemaloli lebe basolo bafoleke nilele bombo eMpumalanga bacela labasemagunyeni ukuthi babavumele bahlolwe kude bakwadi kuchubeka bahambise impahla. Labashayeli bathi sekuphelele iviki bafolile kanti sebathi sulte ebugebengu. Baphathi ke baleleke bamise kusebenza kwamaloli ngemsombuluko ngenxa yetibhelu lecubuka eMozambique. Kusukela ke kwamenyetelwa imiphumela yelikhetho ngenyanga yembala livele eMozambique libe netibhelu lokuthikamete kusebenza kwaleleke. Lilayini litse leliyekeni lelibombo. Bashayeli bemaloli bathi bachithe liviki lonke la. Kanti kusebenza kwaleliheke lelikhipha imithwalo kwavalwa ekucaleni kwaleliviki. Bashayeli bathi labasemagunyeni bavale tindlebe eticelweni tabo tekwewelela eMozambique. So strike lesiba shidinezolo. Mara lava agedena bafuna kuvula mgwaqo ne. Amatraka laba mahamba lamateksi ahamba thina sihlele lapha basivulile. I-Border Management Authority ithi labathintekako ababeke umoya phasi ngesikhathi bona basaxoxisana nalabafanele kuloludzaba. The processing of cargo trucks remains temporarily suspended due to protesters blocking their entry into Mozambique, and the BMA is closely monitoring developments in this regard. Ngakulokunye emahekeni lambalwa lahlanganisa leli nelebotswana bashayeli bancusela ungenelelo loliphuthumako kude uncetha labo lababambeleleke emahekeni kude kunonophiswe kwewela kwabo baye eBotswana. There are no toilets, there's no water. We earn nothing if the truck is not moving. Nixoxisana labasemagunyeni kuleli nelebotswana khona bate ukwati kuphuma nesisombululo sale nkinga yekubambeleleka. Asikomukele mbukeli esigabeni sesibili setindzaba uma ucetha ngena ukhethe kahle disekhona. Sikubutile mbukeli ukuthi ngekubuka kwakho umbuso wenta ngalokwanele yini qinisekisa ukuthi timpilo tebantfu tiphephile kulandzela kubede kwemandi kuleli zinga lekushisa lelisetulu. Uphendvule ngalendlela. Kulena yokuswelakala kwamanzi kodwa kube kushisa kangaka. Ngeke ngabona nje lapha ngakithi eBhulwa emakhuzeni amanzi eswelekile naleli langa lishisa kangaka. Ngabona nje ukuthi eyinkinga yodwa lena amanzi ahlupha kakhulu. Iqiniso lithi uhulumeni wethu akenzi ngokwanele. Mina emphakathini engisuka kona ompompi bakhona kodwa bakaze baphuma amanzi. Makufika isimo esikanjena ke sokushisa kwelanga bathi abaphuze ini ngoba namavaterkan abawalithi sibanga amanzi nembongolo. Njengala eCarolands nenkinga enkulu amanzi esiwathola ngamalanga. Uhulumeni akazama impilo iqhubeke. Hayi sophila kanjani ngaphandle kwamanzi? Uhulumeni akazama ukuthi enze iqiniso ebantwini basemakhaya. Endaweni esemalokishini nasemadolobheni akhona wona amanzi noma ke eyinkinga lapha nalapha.
uhulumeni uyakwenza wona akwenzayo kodwa ke akwenele for ukuthi umuntu waseSouth Africa uphila ngaphasi kwale South Africa. Lona ngumbono wembukeli iSABC ngeke first ukuthi iphendulela ngawo. Mengameli Cyril Ramaphosa uvakashelwe ngumlingani wakhe wele Angola Mengameli Joao Lourenço. Ramaphosa uthi lokuvakasha kwalomlingani wakhe kukucinisa budlelwane kulamavela amabili. Uthi wethemba ukuthi utawubona ngebunyendi bosomabhizinisi base-Angola basisa kuleli. Ramaphosa ugcizelele kule kufuna kubona intuthuko e-Afrika lokufaka ekhathi ludzaba lokuguquguquka kwesimo selitulu tinkinga tetikweleti kumavela asathuthuka kanye ke nekusita ngetimali kude mandla ngesikhathi leli lisahola i-G20. Wengetene ukuthi ke leli litawubuka kusita kakhulu kuletinkinga lehlasele umhlaba nemiphakathi bantu labahlala kuyo. Increasing trade and investment between South Africa and Angola remains our foremost objective. South Africa must become the destination of choice for Angolan goods, products, and services, and vice versa. We would like to see South African companies investing in a big way in Angola. We also need to hold meetings of the Bilateral Cooperation Commission more frequently to boost economic cooperation and business exchange between Angola and South Africa in important sectors of the national life of each of our countries. Nasivakashele timakethe tetimali sitfola ukuthi lirandi lehlile nalicathaniswa netimali takulamanye emave. Asithi shavu embombela sive ukuthi Sibusiso Mahlalela usiphathele tipi kulethamba embili kuletiphume embiteni kuligwalagwala FM. Sibu Alishone Rebecca Sibusele nokubukela kuzoba teswati khona ke ekhaya ku SABC 1 nathi ke sitiphethe kulihlelo diphuma embiteni namuhla kusihlwa siyabonga bandi inkonfa ekhesa kuhona ngaphasi kwenhlangano yeEFF njengoba ke namuhla bekathi kubhaliswa tifunyela ethambele nayi inkonfa ngitulu kwaloko uyasonzela mncamla ejucu ekubhaliswa kwetiphaza kuleli vele eNingizimu Afrika kanti ke namuhla siyabonga kumasipala wasenkomazi lesifunda sempumalanga ukuthi ingabe kusimade kubekunyalo nalo ke lihlelo lihamba njani kunangu masipala sibonga kakhulu Rebecca nithemba lakho sifuna ke sibonga nakubukela ekhaya kusiboleka indlebe Christmas lomuhle sihlangana ngalokudako mbukeli dikuca lapho ke tanomuhla asiphindze sihlangane ngalokudako tikhona tesixhosa uma kubumbana yesikhombisa lomuhla kanti ke tesindebele tikhona kusasa uma gabanca yesihlanu insimi kanti ke simo selitulu sikhona nanto zakhe mathebula ngemva kwetitolo inzamba malenhle mbukeli. Ngedala shona ngenaso simo selitulu kanjalo nato tinza abatalo sibonga kakhulu ke Rebecca kanti ke masibuka sithombe sethu kusihlwa namuhla akhombisa kuba mahle kakhulu mathuba emvula mabuka ingcenye esifunza KwaZulu Natal ohleleke esifundeni la iFree State kanti ke alapha ku 30% kakhulu kade empuma yelive njengoba ubona ke imbonye ngemafu kakhulu kade sifundzele eThekwini nelive kanti ke sesekhona lawo mathuba emvula alapha kuye ke la 60% kakhulu kade sifunza KwaZulu Natal njengoba ubona ingcenye esifunza eligwini nelive alapha kuye ke la 30% kwalo muhle kanti ke sixwayiso lesivela kwa South African Weather Service okhombisa ke kuba nemoya ikakhulu kade esifundeni leSentshonalanga Kapa ngalo muhle bantu ke bacaphele kuleto tinzawo letoko njengoba likhombisa ke la kubalela eKhasini nelive kanti ke sixwayiso lesivela kwa South African Weather Service ngahle ke kucubuka umlilo mabuka ikakhulu kade enkabeni nelive kanti ke nengcenye esifunza ke la iLimpopo ngalo muhle kanti ke elangeni la kusasa sesekhona ke lesixwayiso sekushisa ngalokweqile mabuka ikhulu kade ifunza leTsempumalanga nelive njengoba ubona ke la iLimpopo impumalanga nesifunza ke la iKwaZulu Natal ngalo muhle masibukela ke la emazinga ekushisa kutseme njani kakhulu kade elangeni la kusasa masibuka ke la sifunza eGauteng likhombisa ke kushisa mabobo Pretoria lihle lapha ku 37 kanti ke Carletonville eBroncosbury lapha ku 35 36
36 lapha ke eFrenageni kanti ke sifundza iLimpopo indzawo lefana nabo Musina lapha ku 45 kuyashisa kuleto ndzawo leto kwehlele kubophalabula nje kubele ku 34 mabuka ke indzawo lefana nabo Thabazimbi Belabela Bakersford ihle lapha ku 39 nakubo Mokopane kanti ke sifundza iMpumalanga indzawo lefana nabo Sikhukhuza lishisa likhipha umkhoveche nje kubele ku 45 emashishini lapha kuye ke la 33 kakhulukade Carolina 36 embombela nangaleke kubomkhondo kanti ke Standerton ihle lapha kuye ke la 35 sifundza kwaZulu Natal indzawo lefana nabo Vryheid likhombisa ke kushisa kuleto ndzawo leto kwehlele kubole Smith nje kubele lapha ku 40 mabuka ePietermaritzburg likhombisa ke kuphola nje kubele lapha ku 24 nase Port Shepstone 23 26 lapha ke eDurban nje kubele futhumele kuleto tindzawo leto kanti ke sifundza iEastern Cape mabuka ndzawo lefana ke la nabo Malitswayi likhombisa ke la kushisa nje kubehlele ku 32 lipholile kona Joli nangaleke kubonqonqe lapha nje kuye ke la 24 East London likhombisa ke kuphola nje kubehlele ku 23 24 eGqeberha ngwalelo mohle kanti ke Western Cape tindzawo lefana nabo Fendal likhombisa ke kufuthuma labo Glen Williams kuyashisa eBeaufort West nje kube lapha ku 26 kanti ke mabuka ku George hle lapha ku 21 kanti ke Hermanus ngwalelo mohle nakhona likhombisa ke kuphola kwahlele bo Cape Town nje kube hle lapha kuye ke la 21 kanti ke sifundza iNorthern Cape indzawo lefana nabo Springbok lipholile kuleto ndzawo leto nje kubele ku 23 eCalvina 24 iSutherland ihle lapha kuye ke la 20 kuyashisa ke la eUppington njengoba lapha kuye ke la 31 mawukhuphula bo Carnarvon nobe ke kuBukuruman hle lapha kuye ke la 34 wehlele kuBokimba boti alikhombisa ke kufuthuma la kuleto tindzawo leto kanti ke sifundza eFree State indzawo lefana ke la nabo Bothaville kuyashisa kuleto ndzawo leto kubo Sasolburg njengoba lapha kuye ke la 35 eKroonstad nakhona hle ku 35 kubo Welkom mabukwenza lefana nabo Bloemfontein lapha ku 33 kanti ke lifuthumele Grebdam njengoba lapha ku 27 mabukwenza lefana uBethlehem likhombisa ke la kushisa nakuleto tindzawo leto kanti ke la sifundza iNorthwest tindzawo ke la letfana kakhulu kade nabo Tosca likhombisa ke kushisa mabuka ke la kubo Mahikeng uyofika ngale kubo Rustenburg lapha kuye ke la 38 kanti ke mawehlela enobeke ePotchefstroom lapha kuye ke la 37 njengoba sikhombisa ke kubalela nasisifundza kulalo muhle kungako bengikuphathele kona busuku abube lobuhle